Allin hamusqa kaychik runamasi kay p'unchay noqanchik kusiywan kicharispa kasun Diospaq qillqasqanta. Maytaq kay iskay carta Corintiosman 15 yuqqa 15 chiklllasqa nina hinata. Ari, sutichasan kasan imaynata qankuna Cristo cartan kasqaykichikta. Mana tintawanchu qillqasqa kasaykichik astawanqa Diospa Espiritunwan manallataq rumi tablapichu qillqasqa kaykichik. Manchayri astawan niwanchik aycha sonqo tablapi. Ima kusi kunandia kayta ñawiri munasqa kuyamasi. Ñawpa tiempopiqa sumaqta haych'anayki karqa Diospaq leyninta maychus kasan chay chunka mandamientosnin ichari. Chay chunka mandamientos qillqasqaqa mana atiniyuqchu karqa, pero Espíritu Santuwan qillqasqa karqa. Chaytaq recién atiyta kaypata qun sapa cristianuman. Ari munasqa kuyamasi, imaynata kay niwanchik sut'ita, mana runaq tintanwanchu qillqasqa kasan kawsayninchikqa. Manchayri Espíritu Santo qillqasqanwan aycha sonqonchik ukhukama qillqasqa kasan. Chayqa niyta munawanchik Jesucristo atiyniyuq yaykunanpaq sonqoykikama, pero sichus qan mana munayki yaykunanta chayqa mana pay obligacionaykimanchu. Saqenayki tiyan Diospaq makinman, Espíritu Santo ati taqosonqa chantapis kallpachakuspa payqa yaykunqa tukuy sonqosman. Qayna nirqanchik ichari, imaynata qillqasqa letras nisunman ichari mana atiniyuqchu. Pero Diospaq Espíritu Santonqa convencewanchik atiniyuq munasqa kuyamasi. Sinoqa ñawisani kaypi kunan Diosninchik Tata salvacionta qusuyki nispa chayqa, sinoqa mana creesaq nitaq Espirituyuq kayman chayqa mana kay kikinta ruwakunmanchu kawsaynipi. Chayrayku tukuy creeywan chantapis Espíritu Santuwan noqanchik kawsanachik tiyan kunan dia munasqa kuyamasi. Hinataq noqanchik atipay atisun tukuy imata, porque Diospaq qillqasqan kanchik Espíritu Santuwan. K'ayakama.